nga pong Ginoo king pamamilata ng apong pilar, iabetala naman ding kapatid tamong pasalamat, kambering karelang pamilya. Olivares and of your family. Joel Conanan Sr. Antimurin puing kapaldanan dari Alexander Santos, Telma Villanueva, Belix Santos, Marilu Ibanez, at Tiulino sanang maligaya ring kapatid tamong mayang unabi, Pedro Hulong Bayan, at memories of Beneventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, at Ricky Santos. Siklod tamo po para king panalangin king Horacio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo, ampong mapagmalasakit taib pami, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampong biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit ta pamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakal ataw. Adwan mi nge ni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatyat me kaya kami ing makaulumong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaret ang sablang lilingap karing misalunan, ban makaisuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Mula paborin miyawa kaniting sakit, ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawab kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. May kabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamalata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunay bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanuhanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol,
Nuestra Señora del Pilar de San Simon, King lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po. Maya pagat panapon po, kaya katamungan. Kaniting aldo, pagmasusyan tayo, ing martis kilob ning malyaldo, o ingaw santamong martes santo. Paunang salita. Ing punto ring pamamasa at karing amanong, mego brako, dapat meging alang kabaldugan. Gisan ko ing kakong sikanan, dapat ala kong arapat nanuman. Makanyan man, ing magdusang alipan, apiho nungan mamakma, ing kayang dapat king dibinong plano. Makanyan man, maniwalaya, king ing Diyos, apesukong nangan iti. King ebanghelyo, atintang karaniwan, amiyabe-yabe tao. I Pedro may papapasyag katapatan, iwan amangutang. I Judas apupunta king sarili ng dalan. Makanyan man, ing Diyos ginamit nongan, agyang ing taksil, ban maganap ing pamanatbus. Ing parig magmisa, iya Reverend Father E.J. Cruz, Spiritual Director of the Philosophy Department of Mother of Good Counsel Seminary. Talakad tapong eni ikantataya ing dalid apamuklat.
kilagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banal ay Espiritu, Amen. ing anak ning Dios mi paligayan niya, at ing Dios mi paligayan niya kapamilatana, ing kayang kamatayan at pamanyubling mebye, paligayan na kayo naman sana, at ing mapamakalulo ng lugod, mantabay ang parati kay kayungan. At keka antimurin. May titipon tamo po ang timong metong balayan Kristiyana, ban pagmasusyan ing liturhiya ning Martes Santo. Para karing sablang pinandit, apigtak silan taya ing Ginoo, lingad taya, at mengalingwan munye, mangabos, aulaga king kekatang pagalat obra, kapamilatan ning pamikasan metong takaniti, king pagalat obra ng Jesus, mit mong kababantang adwan ing kapatawaran ng Diyos, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko, King King Diyos, Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatid, uling uling mikasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kay kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, bidalata sana king biye alananggal. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tanggapan mi sana ing kekang kapatawaran at pakalulu, kabang pagmasusyal ming pamaylasan at kamatayan ning Ginoo, ang mabibi at magari kambemo at ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Lukluk tapo at makiramdam, King amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaías. Makiramdam kayo kanako, ikong bansang marayo, ikong taong makatuknangan, king marayo. Bayo ko pamibayit, pinili na nako ning Ginoo, at tilduan maging keyang talasuyo. Gewa na lang mataram, anting espada, ringka kong amano, king mismong gamat na, iningat nako. Gewa nako, antiing paslo, matilos, at makasadyang mibugnos. Nga nakako, Israel, ika ingkakong talasuyo, uli mo, puryanda ko ring tao. Me kibat ko, me gobra ko,
Dapot meging alang kabaldugan, gisan ko ingka kong sikanan, dapot ala kong arapat nanuman. Makanyan man, ing Ginoo kakuyang apanaligan, ipagdepensa ng kakong daraptan, at dinan na kong ablas king kakong gawan. Bayo ko pamibayit, tilduan na nako ning Ginoo, gewa na kong talasuyo na, ban ibalik ko la, ring taong pinili na, ban ibalik ko la, ring mikalat ng memalen ning Israel. Ing Ginoo, yang kako babieda ngalan, ya ing panibatan ning kakong sikanan, nga nakako ning Ginoo, kakong talasuyo, atin kung mas maragul a paobra keka, emo ing ibalik mo, ing dangalan, ding mitagan a memalen ning Israel, nunegawan da ka namang sulu, para karing sablang bansa, ban ing mabilog ayatu, miligtas siya. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. idalit ko ing pigkalubmong kaligtasan, Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. ika o Ginoo, ing lalapitan kong salilungan, emo sapahin tulot dugpa kako ing kabigwan. Uli ning makatuliran ka, kakong asahan, ing saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko, pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Maging anti ka sanang matibe sa lilungan para kako. Metong akuta at kambilan ko kapilanman. Ika, ing kakong salilungan at talayingat. O Diyos ko, iligtas mo ko karing emayap ataw. Kinggamat ding makatuliran at mabagsik ataw, iligtas mo ko. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Ika o Ginoo, ing kakong kapanayan at asahan, manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kong biye, ke kako manalig. Ika na ing miningat at minantabe kako, manibat pa kanitang mibayit ko. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Ipasyag ko ing kekang kayapan at aldoldo, ibalita ko ing pigkalob mong kaligtasan. Agyamang iti, eko ayintindiyan. Manibat na inyang kayanakan ko, O Diyos, tiro mo na kako, at ako naman, ala kong tuknang mamalita, karing makapagmulala mong dapat. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Nyo ing kaya katamong ari, maminto king kayang ipa, bineya king kayang pangapako, anting metong amamong kordero. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan, ligaya kaya ka o Ginoo.
King panahon na ita, may lingas-ngas ya pilubluban i Jesus at nga nang migtapat. Ing katutuan sa sabyan ko kay kayo, pagtaksila na ako ning metong kay kayo. Mi paglalawela ringalagad na, at erabalo nung nino ing amanwana. Makailig yang malapit kang Jesus, ing pakamala ng dili karingalagad na. Sininyala ng Simon Pedro at ngana, ikutang mo na mo keya, nung nino ing amanwana. Inya linapit ya kang Jesus at kitang na, Gino, nino po ing amanwan mo? Pekibat ng Jesus, isosoke ing tinape, at dinan ko kaniti yapinta. At inyang asosone ing tinape, inabot ne kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inyang atanggap ng Judas ing tinape, linobyakeya, isatanas. Nga ng Jesus, daptan mo ng agad ing sukat mong daptan. Dapot alang makibalo metong man karing kasulo na, nung bakit sinabi na iti. Uling Judas, yang talayingat karing sa lapira, ating minisip king pasalwaning Jesus, king kailangan da para king piyesta, o parina na lang limos, ding pakakalulo. Inyang apanganan ng Judas ing tinape, agad ng meko, bengi na kanita. Nga ng Jesus, kalako ng Judas, ngeni mipaligayane ing anak ning tao, at king kapamilatana, mipaligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana, mipaligayan niya ing Diyos naman mipaligayan niya, king paligayan ning agad ning anak ning tao. Anako, ditak nang panahon inga kayabeyo ko, panintunan yu ko dapot sasabihan ko kay kayo ngeni, itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta, king puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, Gino, nukamunta, may kibat ya Jesus, ka makatuki ni ka na ako, ketang puntalan ko, oneng kaibat, makatuki ka. Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Gino, o ba't ko makatuki keka ngeni, idame ko ing bieko, para keka. May kibat ya Jesus, idame mo ing biye mo kanako, ing katutuan sa sabyan ko keka, alingad mo na akong makatatlo, bayo ya tulawok, ing tatsyo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo, lukluk tapo at makiramdam king homilya. Ngeni mipaligayane ing anak ning tao. Benging Dios po kay kayungan, maya pabengi po kaluguran kong kapatad. Malaos kayo po king kay katamong misa, welcome, king kay katamong kapagmasusyan ning Martes Santo. King paglalawe ko, po balang kwento ating kwenta. Balang kwento ating kwenta. Lawenyo, karen ng panalbenta mo, karen kay katamong TV shows, atin langausan gag shows. Detang palabas, kabud mo makatula, pero potang i-analyze mo, ala namang laman. Ngeni kareng social media, uso nga kakit dingausan dang pranks, ding kayanakan. Gawa lang eksena, kwento, pero pamaglokwan dala mo reng tao, alang kwenta. Lalong-lalo na, kareng katamong akakit king kasalukuyan, fake news. Gagawa lang kwento. Pero nung lawen me, alayang laman, alang kwenta. Balang kwento, ating kwenta. Nya punganak kami, atin keng
storybook paneneng babasan, mako, ampoy tatang ko, simple lamo kwento, detang pakasulat ka rin. At kaibat na rin balang kwento, atin yang pane, kukutang, kinglalam. Ingkutang, what is the moral of the story? What is the moral lesson of the story? Ang tinamong kukutang, ketang dimdam mong kwento, nanuya mo kanita, kwenta. Nanong kabaldugan, ing tuturo na keka, ning dimdam mo. What is the moral lesson of the story? Kaniti pong maleldo, pag masusyan tayat pigugunaman pasibayo, ing kwento ning biyening Ginoo. Pero eya mo kabudabud kwento, nune kwento ne ning kaligtasan ning tao. Nya nung pakalawen may pinig mabilog ng kwento, niting maleldo, kwentuyang ating kwenta. Kwentuyang dakal a kwenta. In short, nung i-analyze tala, dening hanggang kwentong daramdaman tamo, ngening maleldo, atin lang ang moral lesson, amalyari dang ituro, king bieta mo. Baluta siguro, eneman makayaliwa, biye, inginu, king biening tao. Agyang Yesus, ginuya pa, pero baluta mo, meging tao yang kalupata, maliban king pamikasala. Nya kaniting Martes Santo, agkatan na kayo naman pong pigunaman, iting kutang karing sarili tamo. Kalupaning biyen ng Jesus, makanano tapin kaya, mika kwenta, karing kwento ning biyeta mo. Makanano ta kaya, makapibait kabaldugan, karing biyeta mo, kalupaning kabaldugan, abeit na ning Ginoo, king biyena. Kaniti pong Ebangelyong dimdam tamo, ngening Martes Santo, babiyayang atlong bage turo kay katamo. Bantu ne tamo ping mikaparalan, nung makanano la mikakabaldugan o kwenta ding biyeta mo. Mumunang paralan, mikakwentaya kanuing kwento ning biyeko, nung lulto king ordinaryo, ing extraordinaryo. Mikakwenta ing kwento ning biyeko, potang king simpli, payakat ordinaryo, lalto, ing makabaldugang extraordinaryo. Lawenye po biye, Jesus, simpli yamo kwento, ing biyening Ginoo. Iba't paking ibat, ordinaryo yamo pa mga biyayan, Jesus. Nung balikan tayo maging biye, mibayit ya king simpleng miyasawa, kang Jose, nang obra na, karpintero ya. At i Maria, asawa na, simple yamong housewife. Mibayit yamo king simpleng lugal, Jesus. No karen, king ospital, ali, king lalabangan. Meragulya naman king simpleng tibale-bale at pamibiyebye. At inyang magumpisa ng magmisyon, pekyabaya nung pane, ding simpleng memalen, detang kalulu, ding maluka, ding mangailangan, king kayang kalinga. Pero king kayang pangasimple biye, kanitaya linto, legwan at ningning abye. King kayang pasimpleng gagawan, kanitarengan apansinan. Tutupin simplicity is beauty, ngarapen. Agyangi Pope Francis, King Biena, sinalamin na ita, anyapin talagang sikatya, pangaras king paypasina, uling ketang inumpisa na yung Biena, king kasimplian at kalukan. Tutupin makalago, makasanting, ing payak, apa mga biyayan. At Jesus, alangaliwa, yaing kekatamong larawan ning kasimplian. Nya,
Pakyapusan tayo sana, ing simply dapot makabaldugang biyen ng Jesus. Meging malya kwento, ing biyena, mi kamalyang kwenta, ing biyen ng Jesus, uling menibatya, king simpleng istorya. King kayang simpleng biye, mi bait, ing kayang tagumpe. Kalupa na po sana ning Ginoo, mabiyasa tamo muna mang kumabiye, king biye payak, king biye simple, king biye ordinaryo. Ban kalupa na, lunto muna man, ing bage makapagmulala, king biye tamo. At kanita, mika kwenta, ing kwento ning biye tamo. Simplicity is beauty. Kadwa, mikakakwenta kanu ing kwento ning biye ko, ning biyasa tang tanggap alang bulad at mamatawad. Potang biyasa tang tanggap alang bulad at mamatawad, kanitaya mikakabaldugan ing biye tamo. Iba't pa inyang tinggap na ning ginutang Hesu Kristo ing malasa ng karanasan, ning kasakitan at kamatayan na. Balo na kanita pa, ingating mga niyaya kaya. At balo na muna mang Jesus, nung ninuila. Nino pinila, dimdam taking ebanghelyo, alangaliwa nunay Judas, ame kilibe, kingatlong pulong kwaltang pilak, kaya lilining kayang kaluguran i Jesus. At kadwa, amigtaksil kaya, i Pedro, pigkatiwalane, king kayang iglesia, yang migtaksil at pepayali, kayang makatatlo pa. Iba't pakingibat, balo ng Jesus, iganti kaniti. Pero bistaman balo na ita, pilit na pamurin, kukumbira na la, ban makyabe at makisulo, king dulang na. Ingkutang, bakit? O ba't pilit no pang agkat, bistaman baluna, magtaksila at mga niyaya kaya? Ing pakibat, uling tutuping biyasayang tanggap Yesus, at igit king sabla, biyasayang magpatawad, ing Ginoo, king pamikasala ning tao. God is a God of mercy. He is a God of forgiveness. At king kayang pamamatawad, mayayakit ita, king kayang pamaging welcoming. O itong larawan at halimbawang babye at papakit ng Jesus kay katamo. Nung bisa kang mikakwenta, ing kwento ning biye mo, mabiyasa kang tanggap at mamatawad, karingke kang tinggap. Wa masakit pin at mabayat, inggewan at pagawa, ning Ginong Hesu Kristo kay katamo. Ing tanggap at mamatawad. Ing tanggapan tala bistaman ning kay etala lubos kakilala. O tanggapan tala bistaman penasakit da nakatamo. At may king sabla king kay katang pamananggap datanging panahon ing magpatawad tamo. Masakit ita. Pero kaniti mo naman mikakatune kabaldugan king bietam. Kaniti tamupin mikakwenta biye kalupa ng Jesus. Aga nakakepo ing artista i Cherry Pie Picache nung baluyeng kwento na years ago disnane ing balera minuliya disnane ing balera maralumdumya kinutubane at pepapuntalaning driver na kilubning bale at as expected ating bad news imana dapat ng dasnan king bale alaneng biye petere pero ing makapagmulala king biye nanining artista nga iti years after ning milyari ing pamakamateda kang mana ini mismong artista pigkapilita ng munta king sukulan numanuya ban gantiya ban panagkasane at panasakitan ining may kamate kang mana ali
Inggewa na pigkapilita ng miras ka rin, ban kaulane at patawaran, ining mismong may kapanasakit kaya. Ining mismong taong may kamate kangimana. Anya pinsa, kitang gesture ng biyasang tanggap at mamatawad, kanita na ikit niting artista, ing mas makabaldugan apami biye-biye. Masakit, simple, maligwa, pero nung panalangin tamo, di na nakatang grasya ni nga pong ginong mamatawad. Ding biyeta mo, ding kwento ning biyeta mo, mi kamalalam lang kwenta at kabaldugan. Katlo at katataulian, mi kakwenta kano yung kwento ning biyeko, ning panayang ating moral lesson, ing balang kimot ko. O ita sana'y maging goal tamo, karing hanggang gagawan taking biye, sana ating moral lesson at tuturo tamo karing aliwang tao. Ingamanong moral, buri ng sabyan mayap, at ding taong mabiye at kakabiye king biye moral, ilaretang taong dakal ay atuturong mayap kay katamo, pumakanyan. Lawen ye Jesus, uling moral ya pami biye-biye, inyadakal bisang mabiyasa kaya. Ewari practically, emuneman tukyan, emuneman tularan, ing meto nga taong immoral apami biye-biye. Ing buri mong tukyan, itang malyaring maging halimbawa. Lawenyo uling moral ya biye, pepakit Yesus, mayap ing tuturuna, mayap ing gagawa na, mayap ing pipreach na, inya ing kwento ning biyena, mo menatiling kwento, nune ang gangeni, pagmasusyan taya, uling maglapo, ing kwenta, uling ing biyenang Jesus, mitmuyang kayapan. Sana itamo mo naman, balang kikimot tamo, lalo na itamo pong makatuwa. Antimong halimbawa, papakit ta karenganak, king balang kimot tamo, pamangamano, sana ating moral lesson, ing tuturo tamo, karengaliwang tao. Banding biye tamo mismo, tangalan dala, antimong mayap, apami biye-biye, banal, apami biye-biye, kalupa ng Jesus. Antimo pong pabakal, king pamigunam tamo kaniting Martes Santo, kutang tanaw mo reng sarili tamo, o ako kaya, nung lawende ring tao, ing kwento ning biyeko, ing kutang king bandang tauli, what is the moral of the story? Atin lakayang abalo, akwang mayap ding tao, nung tangalanda, ing biyeko. Kapatad kalupa ng Jesus, o itasaning panetang panikwanan, mika moral lesson, ing kwento ning biyetamo. Banasabi tamong tunepin ating kwenta, malalam ing kabaldugan, ning biye, apig kalub at peparam, ning Diyos, kay katamo. Amen. Karete pungaldo, anong nui Kristo, may nalangin niya at may nigapu, kangibana king kalungkutan, ning kayang pamaylasa, manalangin tamo kambening kababan at lungkot, para karing kay katang pamikasala. Ngatang manigapu, Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin ni. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, ing kakasal ng babaeng Kristo, ban padalisayan ning kayang daya, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king yato, anong nuta mabibye, baning Diyos, pagkaluba nakatang kalusugan at kapayapan, kapamilatan ning daya ng Kristo. Ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring maniwala at maniwala, para ka ring hanggang kapatid tamo,
king mabilog ayato, baning pamelasan at kamatayan, ning ginutang Kristo, patnubaya nakatamo, papunta king ligaya, ning sarilitang pamanyubling mi. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Pa, lumapit ka sana king kambalayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi, malyaring dakal ke pamangailangan, ay mi balong ipasyag, dapat balo mula, at ipanagapumi, ing sopan mo kami, kapamilataning pamaylasan at kamatayan Heso Kristo ng anak mo, at ginumi, manggaman king alananga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi arapan ng Diyos, lubos mayupaya. Tanggapan saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapurit kaligaya ni kayang lagyu. King kakatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balikdan mo lang mit mong pakalulureting ke kami ngayin. Ikesa nang makirake kareng banal mong kalam, tanggapan miing biyay pangakura,
itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginu mantabeya ke kayo, At keka antimurin, yat na yoring puso yo. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong Ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Mayaninag na ke kami ing kayang pamaylas at pamanyubling mebye, mayaninag na ing dewakan, kapamilatan ning kayang mararaig na ing dewakan, kapamilatan ning kayang katapatan, at magaganap na ing pamigaganaka, king pangayanib mi, king metong yatong kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo ring anghel karing banwa, yayampang daing karelang panalangin, ning kapanyamban, alalang kupas magsaya arapan mo, makianib sa ing siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, at ngamingan kakanta. Tune kapin banal o iba, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kingambuning ke kang Espiritu, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinuaning tinape, pe salamat yat pinuri ke ka. Dinuwang ne ing tinape, binyene karing kayang disipulos at ngana, kuananye iti ikongan at kananye, iting ka na akong katawan midaon niya, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis, pasibayo yang pesalamat at pinuri ke ka, dinuwang ne ing kalis karing kayang disipulos at ngana, kuananye iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubo para ke kayo't para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti antimong pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyangeni kaganakan mi oy pa ing kamatayan, ing pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ake kay ting tinape ning biye ing kahalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal mong balayan, makalaganap ya king metong ayato. Panmiganap ya king lugod, kambe ng Francesco, ing ke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding ke kaming Obispo, yamong riking ke kaming Kura Paroko, ding sablang pari, relyosa at magpari. Ganakan mula naman ding kapatad mi, pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay ning Diyos, kayabe ng Jose, ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol, isan Simon at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilata ng Yesu Kristong kekanganak. King kapamilata ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagaw ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, king alananga. Antimong anak ning Dios, mausta mo king ipa ayat subanwa. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos.
Ako'y pa, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babye ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabay ang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakit tamong ngeni mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Nyo, ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayaos king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keko. Dapat ikas mi nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Karing at king pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual, apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablang bagay, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat paulina ning pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umekamo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, ing sakramento ning kaligtasan ng mibabayo king ke kaming sikanan, pagdala na kesa ng daki king ke kang biye, manggaman king alanangga, iti aduan mi, king kapamilata ng Kristo ginumi. Siklod tamo po para king panalangin, para king halalan. Manalangin tamo, banking darat ang pambansa, ampong panglokal na halalan, ing tunay ang magari, ya ing kaburyan ning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buwatan ban makapamirait. Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makiti dapan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran na pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yo inggawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yo ing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampong mayna, ilaring migit miunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, ya ing mamiedalan king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banal at takot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami, ampong talapagligtas, ning meto sikluban. Ing politika, ya ing pikalob mo, kaya kami. Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo'y politika king bansami, antimo'y pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ipamanantabe mi king politika, para karing botanti ampong kandidato, mamye parangal king mal alagyo mo, at makasab kami ban sumulong king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Ausan kay pungeni i Brother R.J. Nabong, para mamyeng amanong kapasalamatan at paganaka at tuntunan. Maya pabengi po kay katamongan. Kambening kaya kaming kura paroko, among Rick Losong, ating kaya kaming PPC Coordinator, Brother Ambet Kudya, ding Executive Committee ng Quaresma Malaldo 2022, BBMI po yung amanong kapasalamatan po kaya kayo among EJ. Palakpakan tayo po yung among EJ. Dakal pong salamat. Tune po ding amaniyo, mimiyang dalan, kim preparasyon mi, kim pangamate, pangasubli ng mebe ni Ginutang Jesucristo, para magsadya kami po king kaya kaming personal at napangatao po. Ngayon po, pasibayo, dakal salamat. Palakpakan tayo po yung among EJ. Thank you po, Mom. Ngayon po, paganaka mo po. Ngayon Martes Santo, pota pong alas 7 ning Bengi, ayalben tayo po pasibayo, ing Tulaok, Alenten Sarsuela po. Apayalben tayo po kay ni Yamurik, naginanap Jesus Christ. So, antabayanan tayo po pota, alben tayo po. Kinkikatamo pong FB page, Nuestra Señora del Pilar Parish Official. Karin tayo po apanalben in Tulaok, Alenten Sarsuela. Bukas po, Miyerkules Santo, alas 5 po, ang katandako po, na tumagon king banal amisa. Katukine po ning prosesyon. Pasibay po, aliya po
kalupa ning regular o ning tradisyon tamo pong prosesyon. Kung ati susunod ta pa rin po king ITF and guidelines, health protocol. So atin tamo pong prosesyon bukas, magana pala 7 ning bengi. Ding makatuki mo po, atin tapong registered, reta mo pong ating ID, registered personnel or reta pong kamadero, na ating 15 person po makalista na kaya kami registered, at ila pong ID. Ila mo po makatuki ka rin ng malaralawan da po ding kamadero. Pasibayo po atin tapong guidelines sa tutukyan. Ang katando ko po retang labasan na po ng prosesyon, kenta na mo pong pibale-baleta mo, man lageta pong kandila king harapan, pag lumabas la po din kaya katang malarawan, king Holy Week procession tampo Miyerkules Santo. Ito mo po, dakal salamat. Pasibay po, palakpakan tayo among AJ Cruz. Dakal po salamat po mo. Inginu mantabe yake kayo, At keka antimurin. idukuyoring buntukyo, para king masusing bendisyon. Ikang manuknangan libutad ning kekang balayan, Amen. ikang pasikan ke kami kapamilatan ning grasya mo. Amen. Ikang sasaup ke kaming lumapit ke ka king panalangin at magkalugto ne lugod king metong at metong. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, ingibba, inganak, at ing banal ay Espiritu, Amen. ing katang misa mayarine, umetamo, king lugod at pakalulo, ning Diyos. Salamat King Diyos.